Ni mu marembo y'igihugu ku bavuye mu mahanga, ikibuga cy'indege i Kanombe, aho usanga umutuzo n'ubusitani buhehereye. Hotel Saint Jean Léopold, imbere y'amarembo y'ikibuga cy'indege i Kanombe, aho uba wisanzuye wirebera icyanya cy'inganda. Tubafitiye bar irimo ibinyobwa bitandukanye bikenerwa na benshi. Tubafitiye na mucoma, twakira ubukwe, inama n'ibindi birori bitandukanye. Dufite parking ihagije. Tubafitiye ibyumba by'amacumbi biri mu byiciro bitandukanye, ibisanzwe n'ibya VIP, birimo internet yihuta cyane. Ukaba waharuhukira mu gihe utegereje indege cyangwa se uvuye mu mahanga. Ikaze muri Hotel Saint Jean Léopold i Kanombe.